ग़रीब एतिरा मजबूर थी विया आहिनि की पंहिंजी माउ या पंहिंजे ॿिए खे बि दफ़न करे लाइ करे वीचारा राज़ी नथा ख़र्चो नथो हुए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में मां आहियां जी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, अॼु पाकिस्तान जी तारीख़ जो बदतरीन ॾींहुं आहे। अॼु असां खां हिकु ॿियो इंसानु अहिड़ो विछड़ी वियो आहे जेको अवाम जी दिलनि ते राज करे पियो। इंसानी ख़िदमत जो बेलोस जज़्बो रखंदड़, यतीमनि बेवाहनि मिस्किननि जो सहारो, लावारिस लाशनि खे बिना के नसल बिना के मतबे जे दफ़नाइण वारो, कराची वासी नहीं सॼी सिंध ऐं परॾेही वासियुनि जो मसीहो अब्दुल सत्तार ईदी अॼु असां खां विछड़ी वियो आहे। उनजे लाॾाणे ते जिते सॼी क़ौम सोगवार आहे, उहे माण्हू सोगवार आहिनि जेके इंसानियत जे हवाले सां दर्द पंहिंजे दिलि में रखनि था। अॼोके प्रोग्राम में असां अब्दुल सत्तार ईदी साहिब जी ख़िदमतनि खे भेटा बि ॾींदासीं ऐं उन हवाले सां कुझु ॻाल्हि ॿोल बि कंदासीं। पंहिंजी ज़िंदगी जा आख़िरी ॾींहं जॾहिं उहो बीमारी वारी हालति में हो त हिन इदारे SIUT में गुज़ारिया। अॼु असां SIUT जे सरबराह सां उन हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। उन हवाले सां पिणु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। उन पंहिंजूं अखियूं पिणु अतियो ॾींहुं कयूं आहिनि। वेंदे वेंदे हू ॿियनि माण्हुनि खे रोशनी ॾेई वियो आहे। इन हवाले सां बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असांखे अॼु प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे SIUT के सरबराह डॉक्टर अदीबुल हसन रिज़वी साहब, उन सां गॾु आहिनि डॉक्टर मुरली साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपने प्रोग्राम के लिए टाइम दिया। डॉक्टर साहब, आज बहुत अफसोस से के साथ कहना पड़ रहा है कि एक और इंसान हमसे बिछड़ गया जो अवामी खिदमत का बेलोस जज्बा रखता था, इंसानियत के काम आता था। आप किस तरह से अप्रिशिएट करें? मेरा ख्याल है कि आपके ख्यालात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि वो शख्स था जो यूनिक था अपने लिहाज से, जो इंसानियत में सही मानों में यकीन रखता था और जो इंसान के लिए हमदर्दी रखता था बग़ैर किसी तफरीक के कि वो किस मज़हब से था, किस कबीले से था, किस ज़ात का था। वो हर एक का दोस्त था और हर एक के लिए अपने दिल में दर्द रखता था। जैसा आपने खुद राइटली कहा है कि बेवाओं का सफात रखना, यतीमों की हेल्प करना, लावारिसों की मदद करना और उसके बाद जहाँ कहीं अर्थक्वेक हो या फ्लड हो उसका पहले तक खुद पहुँच जाना और जितनी ऐसी लाशें जिनका कोई पूछने वाला नहीं था पूरे मुल्क में उनको वो लुक आफ्टर करना, तो एक बहुत अजीम शख्सियत थी। डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने कहा कि हेल्थ सबका बुनियादी हक है, सबको मिलना चाहिए, इसी तरह अब्दुल सत्तार ईदी साहब एक बहुत बड़ा कार्य खैर कर रहे थे, बहुत बड़ा काम कर रहे थे। तो आप समझते हैं कि कितना बड़ा नुकसान हुआ है इस वक्त? बहुत बड़ा नुकसान। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक तो आप नुकसान इंडिविजुअल के मरने से होता है, डर इस बात था कि वो कंसेप्ट जो है कहीं और डैमेज ना हो जाए। अब्दुल सत्तार ईदी न सिर्फ बिलीव नहीं करते थे कि ये चीज़ें जो हैं वो हर एक का हक है, बल्कि उसमें वो अमल करते थे। तो आज ये डर है कि कहीं अगर सबसे बड़ा नुकसान ये है कि कहीं लोग अमल भूल न जाएं। सिर्फ यकीन रखें कि वो मेरी उनकी मुलाकात, पहली मुलाकात अर्थक्वेक में हुई थी
کشمیر میں جو ارتھ کو آیا تھا، اور پہلی مرتبہ مجھے اندازہ ہوا کہ ان کی ایمبولینسز کی کیا ویلیو ہے. ورنہ آپ ارتھ کو کی کوئی بھی جو ہے وہ ہیلپ پراپرلی نہیں ہو سکتی تھی اگر عبد الطاریدی کی جو ایمبولینس تھا ان کا فلیٹ نہ ہوتا. اور بیوٹی یہ ہے کہ ان کا ہر ڈرائیور کمیٹڈ ہوتا تھا، رات و دن میں کوئی فرق نہیں کرتا تھا. اور پبلک اتنا چاہتی تھی کہ اگر کہیں ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ڈرائیور مر گیا یا گاڑی دبی رہی ہے، تو پبلک نکال کر لا کر دیتی تھی وہ گاڑی. ڈاکٹر صاحب وہ خود بھی ایسی سادہ زندگی بسر کرتے تھے، اور عملی طور پہ وہ خود ان کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے جب تک ان کی صحت ٹھیک تھی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں عیش و آرام کی جو لوگوں کو عادت ہے وہ اپنے آپ کو خود انہوں نے اس زندگی سے بہت دور رکھا؟ میرا خیال ہے کہ جو عملی طور پر کام کرنا چاہتے ہیں وہ عیش و آرام سے دور ہی رکھتے ہیں اپنے کو. دیکھیں عیش و آرام کا جہاں تک مطلب ہے، آپ کھائیں پئیں سوئیں فیملی کو دیکھیں، کوئی تو برائی نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی لائف کا ایک میجر پورشن ہے وہ دوسروں کے لیے بھی جانا چاہیے. عبد الستار ایدھی صاحب کے حوالے سے یہ بات بھی سب لوگوں کو پتہ ہے، وہ امانت دار تھے، قوم کے پیسے کو اپنے اوپر خرچ کرنا وہ گناہ سمجھتے تھے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی سے، ان کے اس جملے سے، ان کے اس عمل سے ہم کو کس طرح سے سبق لینا چاہیے؟ بھائی سبق جو ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جتنے بھی انسان ہیں ان کا پیدائشی حق ہے کہ ان کی تعلیم ہونا چاہیے، ان کو روٹی ملنی چاہیے، ان کو پروٹیکشن ملنا چاہیے، ان کو تعلیم ملنی چاہیے. تو جہاں وہ انہوں نے لیک کیا، قوم کو اس حصے کو لے کر آگے بڑھنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب اب یہ جب ان کے انتقال کا وقت تھا، یہ سارا پروسیس جو ان کی تدفین تک بھی عمل چلا، اس میں انہوں نے جو اپنی ٹیم کی سروس تھی عام لوگوں کے لیے، وہ 1 منٹ کے لیے 1 سیکنڈ کے لیے بھی بند نہیں. ان کے رضاکار اسی طرح سے کام کرتے رہے. یہ نہیں کہا کسی فون کال پہ کہ ہم یہ لاش ابھی نہیں اٹھائیں گے یا یہاں تھوڑی دیر میں پہنچتے. تو اس کو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ یہ ایدھی صاحب کا ان کو سبق تھا، ان کی تعلیم تھی؟ ایدھی صاحب کا سبق تھا. اور جب یہ ہے کہ آپ کسی چیز میں کہتے ہیں کرنے کے لیے تو افیکٹو اسی وقت ہوتی ہے اگر آپ خود اس میں بلیو کرتے ہیں، اور ایدھی صاحب اس میں بلیو کرتے تھے. ڈاکٹر صاحب ان کے آخری جو زندگی کے دن تھے بیماری والی حالت میں، وہ یہاں پہ گزرے تھے، کیا کنڈیشن تھی ان کی؟ ان کی آخری دنوں میں کیا صورت حال؟ دیکھیے ان کا علاج یہاں پر قریب 5-6 سال سے ہوتا رہا، کیونکہ وہ ہائپرٹینسو تھے، ڈائبٹیز تھے، اور ڈائبٹیز ہائپرٹینشن انکنٹرول کی وجہ سے ان کے گردے جو ہیں وہ ناکارہ ہونا شروع ہو گئے تھے. ان کا علاج 4-5 سال تک ویسے ہی ہوتا رہا، دواؤں سے وہ کرتے رہے. بعد میں ایک ایسی اسٹیج آئی جن کے اندر ان کے گردے بالکل بیٹھ گئے تھے، تو اس وقت ان کو بعد میں ان کی ڈائلسس شروع کی گئی. اور وہ 5 دن پہلے داخل ہوئے تھے، ورنہ ڈائلسس کے بعد وہ گھر چلے جاتے تھے. اور وہ چیسٹ میں انفیکشن چل رہا تھا، دوسرے کھا پی نہیں تھے، کمزور بھی زیادہ تھے. لیکن ان کا اپنا جو ہے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں تھی، موت کا کوئی ڈر نہیں تھا، ایسی کوئی چیز نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، کافی لوگوں نے ان کی عیادت کی، بہت بڑے بڑے نام تھے، سیاستدان تھے، سب نے ان کو آفر کی کہ وہ ان کا سرکاری پیسے پہ باہر علاج کروا سکتے ہیں، لیکن انہوں نے انکار کیا تھا کیونکہ وہ یہاں سے بہت مطمئن تھے. وہ چاہتے تھے کہ جہاں عام لوگ علاج کرواتے ہیں میں بھی وہیں سے علاج کراؤں گا. تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا یہ ممکن تھا کہ وہ باہر جاتے تو ان کا اس سے زیادہ ممکن تو نہیں تھا علاج ہونا، لیکن وہ یہاں رہ کے اپنے لوگوں میں رہ کر اپنا علاج کروانا چاہتے تھے؟ وہ ایسے ہی شخص کا فلسفہ ہو سکتا ہے جو ملک میں یقین رکھتا ہے، جو اپنی چیزوں میں یقین رکھتا ہے. وہ بالکل ہو جا سکتے تھے، کہیں بھی جانا چاہتے ہیں ان کو بھیج جاتا. ہم لوگوں سے ان کا جو پورا ٹریٹمنٹ تھا وہ علاج کا وہی پیٹرن تھا جو اس قسم میں جتنے مریض ہوتے ہیں ان کا ہم لوگ کرتے ہیں، کوئی الگ سے کوئی نہیں تھا. ڈائلسس کا وہی کمرہ جہاں سب کی ڈائلسس ہوتی ہے، روکنے کا وہی کمرہ جہاں آئی سی یو جو سب کے لیے ہوتی ہے. تو ہم لوگوں نے کسی قسم کی کوئی اسپیشل چیز ان کے لیے پیدا نہیں کی. یہ تھا کہ وہاں کمیونیکیشن رہا تھا، لیکن وہ سیٹسفائی تھے. ڈاکٹر صاحب انہوں نے علاج کے دوران اپنے لیے کوئی خاص ڈیمانڈ کی کہ میرے اس طرح سے ہونا چاہیے، یا عام لوگوں کی طرح جس طرح سے؟ کبھی نہیں کہا. البتہ کبھی کبھی وہ ایوائڈ کرتے تھے، ڈائلسس نہ کر ایک دن 2 دن نہیں آتے، میں ان کو فون کرتا تھا اور میرے فون پر مان جاتے تھے. ایک مرتبہ بلکہ مجھے جا کے گھر سے لانا پڑا تھا کہ وہ ڈائلسس کروانا نہیں چاہتے تھے. بولتے گیا
They were a very pleasant person. डॉक्टर साहब, उनकी कोई ऐसी बात जो आप शेयर करना चाहें या उनकी कोई ऐसी आदत जो आप बताना चाहें, ऐसा कोई मेरा मेमोरी? ख्याल है कि हमें ऐसी कोई चीज़ मिली ही नहीं जिसमें मैं उनकी अपनी ज़ातियात के ऊपर कोई उंगली रख सकूं. He was a perfect person. अच्छा डॉक्टर साहब, उन्होंने अपनी आँखें भी हथिया दी हैं, इस हवाले से अगर हमें बताई दीजिए. आँखें हथिया दी हैं. अब वो उनकी जो 2 आँखें हैं वो 2 आदमियों को यहीं पे लगाई जा रही हैं. उन्होंने अपने दूसरे अज़ा भी कहा? उन्होंने पहले से कह दिया तमाम अज़ा के लिए, लेकिन उनके और अज़ा जो थे वो इतने दिनों की बीमारी में 10 साल के, वो उस काबिल नहीं थे कि लगाए जाते. लेकिन आँखें हम की फैमिली ने भी खुशी से आँख किया, फैसिलिटी ने भी आँख सबने किया, बल्कि रिक्वेस्ट की निकालने. ग़रीब एतिरा मजबूर थी विया आहिनि कि पंहिंजी माउ या पंहिंजे ॿिए खे बि दफ़न करण लाइ करीने वीचारा राज़ी नथा हुअनि. ख़र्चो नथो हुए.
वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, अब्दुल सत्तारी जी तमामु वॾो नालो ऐं हिन वक़्तु तमामु वॾो नुक़सानु थियो आहे, छो त असां तमामु घटि अहिड़ा माण्हू आहिनि बल्कि न हुअण बराबरि जेके एॾो वॾो कमु कनि था। तव्हां कीअं था ॾिसो, तव्हां छा चवणु चाहींदो उन्हनि जी शख़्सियत जे हवाले सां, उन्हनि जे कम जे हवाले सां? ज़ाहिर आहे, जीअं तव्हां पाण चयो त अहिड़नि माण्हुनि जी असांजे मुल्क में कमी आहे ऐं उन्हनि जे वञण सां वॾो ज़ाहिर नुक़सानु थियो आहे ऐं उन्हनि जी शख़्सियत जीअं साईं बि ॿुधाई, अदीब साहिब बि ज़िक्र कयो त तमामु सादगी वारा माण्हू हुया ऐं सदाई माण्हुनि जी कुझु न कुझु मदद जे ई सिलसिले में हो ऐं उन्हनि शुरू कयो जेको सदर खां पहिरियों दफ़ो असां ॿुधोसीं, नंढा हुआसीं जेके ज़माने में जेको उन्हनि लाश कयां उतां जे कोई बि खणण वारो न हुयो, उनखां पोइ हर वक़्तु हर जॻह ते हू नज़र आया। ज़लज़लो हुजे, सैलाब हुजे, को हादसो थियो हुजे त उते एडी साहिब या उनजी एम्बुलेंस हमेशह नज़र आई। त इहो वॾो नुक़सानु आहे। डॉक्टर साहब, इलाज जे हवाले सां हिते काफ़ी सालनि खां ईंदो रहियो, तव्हांखे हुनजी तबियत कीअं लॻंदो? पंहिंजो पाण में इंसानु हूंदो हुयो ऐं हिते जॾहिं मरीज़नि खे ॾिसंदो त हुनखे कहिड़े दर्दमंद दिलि रखंदड़ त उहो अॻु में ई हुयो, हिते ईंदड़ मरीज़नि खे ॾिसी पोइ उन हवाले सां का ॻाल्हि ॿोल कंदो हो या को ज़िक्र कंदो हो? न, हू त ज़ाहिर हाणे हू त उन शइ में पाण अमलन हुयो, पाण शामिलु हुयो, हू पाण सम्झे पियो माण्हुनि जा ॾुख, माण्हुनि जा दर्द हुनखे ख़बर हुया ऐं हुन कॾहिं बि को VIP प्रोटोकॉल कॾहिं न घुरियो। ईंदो हुयो आम माण्हुनि वांगुरु ऐं अची पंहिंजो इलाजु कराईंदो, चकास कराईंदो, डायलिसिस कराईंदो, घर हलियो वेंदो हुयो ऐं जीअं साईं ॿुधायो त हू जेको जंहिं जॻह ते ॿियनि जी डायलिसिस थींदी हुते एडी साहिब जी बि थींदी, उहो ई ICU जिते ॿियनि माण्हुनि जो इलाजु थींदो आहे उते एडी साहिब जो बि थियो पए, त हुन कॾहिं का अहिड़ी डिमांड न कई। बाक़ी हाणे हू त अमलनि हिन शइ में शामिलु हुयो, हिन कम में, ज़ाहिर हू दर्दनि खे त महसूसु कंदड़ माण्हू हुन कॾहिं बि न चयो त मूंखे अॻु में ॾिसो या मूंखे इंतज़ारु न करिणो पवे या इन तरह जी का फरमाइश हुन पारां न कई वई या हुनजी फैमिली पारां कॾहिं? करण वारो माण्हू ऐं हुनखे ठीकु ई लॻंदो सभु, छो जो हू पाण बि त हुन प्रोसेस में हुयो न, उहो करे इहो कमु करे पियो पाण ई अमलनि। अच्छा डॉक्टर साहब, असां वटि ईअं हूंदो आहे केतिरा बि असांखे फंड मिलंदा आहिनि, जेतिरा सरकारी गैर सरकारी केतिरा इदारा आहिनि जेके शुरूआति इंसानी ख़िदमत वारे जज़्बे खां कंदा आहिनि, अॻियां हली हुननि जा पंहिंजा मफ़ाद बि शामिलु थी वेंदा आहिनि। अब्दुल सत्तारी जी खे केतिरियूं ऑफर्स थियूं, एॾो वॾो नालो, पर उन्हनि कॾहिं बि इन्हनि ऑफर्स खे क़बूल न कयो, उन्हनि कॾहिं पंहिंजे लाइ न सोचियो, हमेशह माण्हुनि जे लाइ सोचियो, इंसानियत जे लाइ सोचियो। तव्हां छा चवंदो त असांखे उनजी ॿियनि माण्हुनि खे बि उन ज़िंदगी मां सबक़ सिखणु घुरिजे? हू अकेलो जॾहिं एतिरनि खे हलाए पियो सघे त असां हेतिरा सारा केतिरनि खे हलाए सघूं था? तव्हां ॾिसो तॾहिं त तव्हां वेठा आहियो उनजे लाइ प्रोग्राम था कयो। जेकॾहिं उनजी शख़्सियत ईअं न हुजे हा त अॼु तव्हां प्रोग्राम न कयो आहे, हज़ारे माण्हू गॾु न थिया न हुते, पाण उनजे लाइ एॾियूं ॻाल्हियूं न कयूं आहे, त उनजी इहा शख़्सियत हुई न, तंहिंजे करे असां उनखे ॻायूं था पिया, उनजो ज़िक्र कयूं था, उनजी तारीफ़ कयूं था। डॉक्टर साहब, केतिरो नुक़सानु थियो आहे? तव्हां सम्झो था त हू न सिर्फ़ु यतीमनि बेवान जो वाहर कंदो हो, बल्कि केतिरा ई कम हुआ जेके हुनजा ज़ाहिर आहे, केतिरा ई एतिरा ख़ैर जा कम जेके हुनजा ॻुझा बि हुआ। तव्हां सम्झो था इहो कमु जो सिलसिलो अञा ताईं हलंदो रहंदो, हुनजो जेको मिशन आहे हुनजा पोयां खणी हलंदा रहंदा, ऐं वक़्ती तौर ते केतिरो नुक़सानु? असां उमेद कयूं था इहो कमु हलंदो रहंदो या पोयां उनखे हलाईंदा, ईअं इहो कंसेप्ट हलंदो रहे, इहा जेका सोच आहे, इहा फिलोसॉफी आहे, इहा हलंदी रहे, इहा जारी रहे, त इहो सिलसिलो हलंदो रहंदो। ऐं नुक़सानु त आहे, माण्हू हिकिड़ो माण्हू ॿिए जी जॻह कोन थो झले ऐं एडी साहिब जी जॻह ॿियो कोन झलींदो, पर असां इहा उमेद था कयूं त इहो सिलसिलो हलंदो रहंदो, माण्हुनि जा कम थींदा रहंदा, भलाई जा कम थींदा रहंदा ऐं उनजा पोयां बहरहाल इहो सिलसिलो त दुनिया हले पई, हलंदी रहंदी ऐं नुक़सानु त वॾो आहे, पर हीअ चङाई जी उमेद कजे त इहा शइ हलंदी ऐं माण्हुनि खे फ़ाइदो मिलंदो रहंदो। डॉक्टर साहब, एडी साहिब इन ॻाल्हि ते यकीन रखंदो त पंहिंजा उज़वा जेकॾहिं कंहिंखे अतियो कजनि त इहो बि वेंदे वेंदे भलाई जो कमु आहे, ख़ैर जो कमु आहे, इन हवाले सां उन्हनि खे एतिरी अवेयरनेस हासिलु हुई? जी बिल्कुलु, छाकाणि ॾिसो न हुनजो त वास्तो हो न, माण्हुनि सां हुनजो वास्तो हुयो ऐं हुन पंहिंजा समूरा उज़वा डोनेट कया हुया त मां मुंहिंजे मरण खां पोइ मुंहिंजा उज़वा अतियो कया वञनि ऐं ॾिना वञनि, ॿियनि खे लॻाया वञनि। ऐं अखियूं उनजे वारसनि अतियो कयूं ऐं ॿ माण्हू वरी दुनिया खे ॿीहर ॾिसणु शुरू कंदा, रोशनी खे ॾिसंदा ऐं इहा तमामु वॾी ॻाल्हि आहे। उन्हनि जो ऑपरेशन बि हिते ई थींदो या जेके माण्हुनि खे अखियूं लॻंदियूं या उहो ॿिए हंधि? न न, हिते ई थींदो। हिते ई थींदो। अच्छा डॉक्टर साहब, हुननि जी शख़्सियत जे हवाले सां तव्हांखे ॿ टे जुमिला चवणु चाहींदा हुजो, हुननि खे एप्रिशिएट करण लाइ, हुननि खे ट्रिब्यूट भेटा ॾियण जे लाइ? बसि मां इहो चवंदुसि त हू पंहिंजो वारो वॼाए वियो, हू अमर थी वियो ऐं बहरहाल हू तमामु वॾो माण्हू
ऐं उनजी जेतिरी तारीफ़ कजे घटि आहे. डॉक्टर साहब, आप जब ईदी साहब का इंतकाल हुआ, आपकी पूरी टीम यकीनन उनके साथ ही होगी, तो उस वक्त मुतज़ाद इतलात चल रही थी कि उनको वेंटिलेटर पे रखा गया था, फिर वेंटिलेटर उनके वर्सा की डॉक्टर ने मशवरा दिया उनके वर्सा को अब उनको वेंटिलेटर से हटाया जाए, कि ये बात सही थी? बिल्कुल इसी तरह हुआ. उनका वेंटिलेटर किसी के कहने से नहीं हटाया गया. जब हार्ट बंद हो गया, जब बिल्कुल वो हार्ट ने बीट करना ख़त्म कर दिया, फिर हटाया गया. हम लोगों का अपना ये उसूल है कि हम कभी भी वेंटिलेटर बंद नहीं करते जब तक सांस आती है. जब सांस बंद हो जाती है, दिल बंद हो जाता है, फिर वेंटिलेटर हटाते हैं. हर एक के साथ होता है ये. क्योंकि तो कितने घंटों तक उनको वेंटिलेटर पे रखा हर गया? वेंटिलेटर पर वो करीब 6 घंटे 8 घंटे रहे वेंटिलेटर पे. तो ये मीडिया में आने वाली इतलात बिल्कुल गलत थी कि उनके गलत फहमी पर थी कि उनके रिश्तेदारों के कहने से, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ज़्यादा जो है वो रिश्तेदार बहुत नज़दीक से हमसे, उनके बेटे और बेटियाँ, तो वही कर रहे थे जो हम लोग कह रहे थे. क्योंकि हमारा 8 साल 10 साल से मुलाकात था. दूसरी चीज़ है कि जो ICU होती है उसके अंदर मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट होता है. मतलब एक तरफ तो उनको डायलिसिस हो रही थी, स्पेशल टाइप की डायलिसिस. दूसरा उनका मॉनिटरिंग सब की जा रही थी, ट्रांसफ्यूजन सब. तीसरी मात्रा चूँकि सांस अपने से लेने में मुश्किल होती थी, तो उनको वेंटिलेटर लग गया था. तो 4 चीज़ें एक साथ चलती हैं. और जो टीम होती है, पूरी टीम ज़्यादा, कल हमारे किसी आदमी को किसी ने बाहर नहीं दिखा था, उस सब एक जहाँ बैठे हुए, तो फिजिशियन, सर्जन, एनेस्थेटिस्ट, इंटेंसिव असिस्टेंट, सब एक साथ बैठे हुए और जॉइंटली उसको मॉनिटर करते रहते हैं. तो एक आदमी का डिसीजन तो नहीं होता. अच्छा, ये मुसलसल जब उनका डायलिसिस होता था, ये कितने हफ्ते में कितने दिन वो करवाते थे? हफ्ते में 2 दिन आते थे वो. हाँ, कभी कभी हम लोग डेली करना चाहते थे. जब वो पानी वगैरह जब ज़्यादा पी लेते थे और उन्हें इन्फेक्शन होने लगता था, तो हम लोग पिलाकर फिर 1-2 दिन कंटिन्यूस करते थे. हाँ, तो दिन ब दिन उनकी सेहत गिरती जा रही थी, कमज़ोर होते जा रहे थे. डायबिटिक थे, कमज़ोर थे, वो ज़्यादा खा पी नहीं रहे थे. ये आदमी बहुत एक्टिव थे, तो मेरा ख्याल है एक्टिविटी कम होने की वजह से तो उनका खाना पीना कुछ कम हो गया था, कम खाते थे. लेकिन वो जब बातचीत करते थे, जब यहाँ आते थे डायलिसिस के हवाले से, तो उनके हौसले आपने कैसे देखे? उनके हौसले हमेशा अच्छे रहे, बुलंद रहे, हमेशा बुलंद रहे. अपने आखिरी दिनों में कोई उन्होंने इस तरह की कोई कमजोरी जाहिर की हो कि नहीं? कुछ भी नहीं, बिल्कुल. वो बहुत लिमिटेड बातें करते थे, हम बहुत मुख्तसर बातें करते थे. अच्छा डॉक्टर साहब, आपका काफ़ी वास्ता भी रहा उनसे, यहाँ आते जाते भी रहे वो अपने इलाज के हवाले से. कभी आपने उनमें कोई बड़ाई वाली ऐसी बात देखी, कभी किसी रवैये से, या सबसे एक जैसा रवैया? बड़ाई तो इसमें थी कि वो शख्स अजीम था, बड़ा था, कि वो आम आदमी को बड़ा समझता था. मेरे लिहाज से वो शख्स जब आम आदमी को, जिसे हम मामूली आदमी कहते हैं, उसको अगर अजीम समझे, मेरे लिए वो आदमी बड़ा है, वो था उनका. और फिर मैंने जैसा कहा कि मैं उनका साथ हुआ है, अर्थक्वेक के अंदर उसने देखा है. फिर उसके बाद वो जब यहाँ कोई कैटास्ट्रॉफी होती थी, लोगों को लेकर आते थे, सब करके आते थे, तो हमारी बड़ी अच्छी. डॉक्टर साहब, उन्होंने कभी किसी सियासी चीज़ से वास्ता नहीं रखा, इंसानियत की खिदमत करते थे. जब फसादात हुए थे 90s में, तब भी उन्होंने अपने रज़ाकारों को कहा था कि खामोशी से अपना काम करें और इंसानों को जो रोड पे हैं, जो ज़ख्मी हैं, उनको हॉस्पिटल्स तक पहुँचाएँ. तो आप समझते थे वो इसी सोच के तहत काम करते थे. उनका किसी से कोई लेना देना नहीं था, वो खुद कहीं नहीं जाते थे, लोग आते थे उनके पास उनको देने के लिए. जहाँ तक मेरा ख्याल, देखिए, मैं उनको उनकी बीमारी की हैसियत से कह सकता हूँ कि मैं कांटेक्ट बीमारी की हैसियत था. उनके कलेक्शन, लेना देना, इससे हम लोगों का हमारे पूरी टीम से किसी कोई ताल्लुक़ नहीं था. तो हम ज़्यादा बेहतर हम इस पर बता सकते हैं कि पेशेंट क्या थे. कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी. अलबत्ता कभी कभी आखिर दिनों में इलाज वो तंग हो जाते थे, कहते रहने दो, ना करो, फिर मान जाते थे, लेकिन और कोई हमारा कभी. अच्छा, आप उनको इंसिस्ट करते थे या खुद ही आ जाते थे? या कभी ज़्यादातर आ जाते थे, कभी अगर नहीं आते तो उनको एक हवाले शिकायत करते थे, उन्होंने टेलीफोन करता था और वेरी काइंड टू ऑब्लाइज आ जाते थे. एक मौका शायद ऐसा हुआ कि मुझे जाना पड़ा था उनको लाने के लिए. उसके बाद वो खुद ही आते थे? हाँ, खुद आते.
بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ٹائم دیا ہمیں، تاری بڑی مہربانی۔ ناظرین اج کے پروگرام کے ختم کناسیں، عظیم انسان کے بھیٹا ڈیण کے حوالے سے پروگرام کیوسیں۔ ڈاکٹر عطیب الحسن رضوی صاحب، ڈاکٹر منی صاحب جے آخری ڈींहंनि में उन्हनि जे तमामु वेझो रहिया، इलाज के हवाले से उन्हनि सां मुसलसल केतिरनि सालनि खां राब्ते में हुआ, कुछ ॻाल्हियूं कुछ यादगिरियूं उन्हनि जूं शेयर कयूंसीं। अॼु के प्रोग्राम के इते ही ख़त्म कंदासीं। इन प्रोग्राम ते इजाज़त, अल्लाह।